Il-Maġistrat Lara Lanfranco qalet li hija l-Qorti tal-Irlanda ta' fuq mhux dik Maltija li tista' tieħu passi kontra l-espert ewlieni fl-inkjesta Vitals Jeremy Harbinson. Dan fl-isfond tal-fatt li qed jibqa' jirrifjuta li jixed kemm f'Malta u kemm fir-Renju Unit wara li nħarġu itri rogatorji mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jixed mod awdjoviżiv minn qorti fl-Irlanda ta' fuq. Għaldaqstant il-Qorti Maltija hija prekluża milli torna li jittieħdu passi kontra Harbinson u milli ssibu ħati u timmulta għal disprezz. Hija prekluża wkoll milli torna li jiġi akkumpanjat mill-Pulizija sabiex jixed la darba jkun f'Malta. Minnaħa l-oħra l-Maġistrat Lanfranco ornat lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jistabilixxi mill-iktar fiss jekk kienx hemm seduta li ġiet iffissata mill-qorti fl-Irlanda ta' fuq biex tinstema' xhieda ta' Harbinson. Dan bilan li jekk ġiet iffissata seduta jiġi stabbilit jekk ittieħdux provvedimenti kontrih. L-Avukat Vince Galea li qed jidher għal Dr. Joseph Muscat talab lill-qorti biex timponi terminu ta' żmien li fih isir dan l-eżerċizzju. Il-Maġistrat Lanfranco tat lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali 3 xhur żmien biex jiġi eżegwit dak li ordnat. Xed ukoll l-Avukat Sean Sherry De Caro mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali semma talba li saret lill-awtoritajiet Amerikani li min-naħa tagħhom wieġbu li jridu jkunu jafu liema kontijiet qed isir it-talba dwarhom u kif dawn huma rilevanti għal kawża quddiem il-qorti. L-awtoritajiet Amerikani taw lill-Avukat Ġenerali sa 17 ta' Diċembru sabiex iwieġeb. L-Avukat Galea deskriva talba tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali lill-awtoritajiet Amerikani bħala fishing expedition. L-istess kif qal li seħ meta saret talba simili lill-awtoritajiet Svizzeri u dawn wieġbu li t-talba kellha tkun aktar speċifika. Saħaq li dan għandu biss l-iskop li jtawwal il-proċeduri fil-qorti. Il-Maġistrat Lanfranco qal li tista' tagħti digriet wara li tirċievi s-sottomissjonijiet mill-Avukati tad-Difiża.